Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Vothungaji LSC APHLC President Bikram Hanseaphan Inut Youth Active Social Workers Bu Hok Ponsi Ola Sampen Youth Voice Award 2025 P Bajerpo Ola Sampen non kiturmi ove kimia tumaphan ahok pet radasai klembang phu kangwai ponalong Karbianglong district pen Vothungaji LSC APHLC amai phu Bikram Hanseaphan Therepo Nipainar Kep Ningkan Surihinira Inkoira Porni Deshpur Press Club Guwahati along Ola Sampen kiturmi ove kimi ahok pet radasai klembang phu kangwai ponalong Karbianglong pen Bikram Hanseaphan si Ola Sam Youth Active Workers pu Hok Ponsi Youth Voice Award 2025 Nong E Kipi Pajerponlo Lapuson Karbi Akai Kiturmi Owe Kimi Atum Angbong Ahok Pet Radasai Klembang Pupu Ke Hokpon Longloke Karbi Akayapan Isi Tedung Anong Me Ekewan Pike Karbi Anglong Angkang Pi Kiturmi Owe Kimi Atum Je Hok Dunangji Pima Pulote Ilitum Akai Ke Kapapidun Hup Akai Binongla Seta Hanse Asangho Labangso Youth Voice Award 2025 Kilongdun Longlokke Alangli Kopai Lapen Karbi Akai Akopai Lopusi Lakhapon Veknangji Aot Binonglo News Report Karbianglong News Channel. Thank you so much. First of all, I would like to thank the press forum and secondly, my warm greetings to all the women on this auspicious occasion of International Women's Day. When we speak about the importance of women, that is so huge that we cannot compare. Because without the power of women, life is not possible in this world. So I would like to speak on this special occasion that deprivation to the women, it is in a large area. But to overcome this deprivation and inequality, it is in this 21st century, it is up to the legislator, it is the modern political will which has to be taken care of. Apart from that, several laws for the protection of women, several rights for the rights and privileges for the women has been given, but due to our social irresponsibility, women has been keeping behind in the track of deprivation. So in coming days, Assam is also one of the states where women has been deprived. In every alternative days, women has been gang raped, women has been murdered, women has been raped. All these things has been not a new thing. So in coming days, we have to come together to tackle this injustice to the women, because it is up to us to draw Assam as a better state in future. So I request and my appeal to all the civil society and also the women to come up and speak out their grievances in all the proper platform so that their grievances can be addressed in the proper way. So I want to speak long. I'm very thankful to the organizer and also to all the guests, chief guests, invited guests, guests of honor, and to all the women for bringing this auspicious day, a great day. Thank you. Thank you so much. BJP Mahila Morcha Morcha Tumpen Somindar Adang So Arlo Arani Kethi Arni Katalon Pon Lapen Ongdung So Arlo Atum Chetong Dunsi So Arlo Kejokwan Arani Pachetong Dunsi Alir Acham People Sonsi Hamren Multi-Utility Building Supermarket Athengno Open Stage along World International Women's Day Arni Katalon Pon Lapen Labangso along Socheng Constituency Mahila Morcha Atumpensi Chepater People World International Women's Day Katalon Pon along Kecheng Pen Kijut Mai Chepahem Pupon Socheng Mahila Morcha Amai P Purnima Hanse Pipensi Mai along Aluhi Inut Pen Inut Pachini Pon
Bangso Amayalong nang chetongdun local MSC head singrong phar BJP Socheng Mandal Committee Amai Phu Lahore Singkro Abarim Board Chairman Krishna Sharma Mohila Samiti Amai Phi Rinu Tisopi CDPO Chinthong Block Kave Ing Tipi Filimalong Cheparjan Bangphi Mir Bin Tironpi Lapente Mankedo Mahila Morcha Along Kethe Kiding Atumta Mai Along RD Chipidunsi Mai Along Kangne Kangnipen Ning Arong Chipipo Lason Si Labangso World International Women's Day katalon ponalong PS Kreisi nang chetong dunsi kekan kachepate karjulapen kethak kachepate padupon Anparta pukehai anong eta piponsi bangso kekan kachepatialong kechengsi anong arting PS pen chepalong ponlo Lapen aduntu hini mate second anong ambinong PS lapen kethom anong mate third prize ke chirim PS Anparta me pu karjupen kethak anong sitami chepalong pon replo Lapen first, second, third, kilong dunde atum anaphanta consolation prize piponsi mai mesen pen pachunpo. Lason si labangso World International Women's Day katalon pon along pirthea thak so arlo atum aja kongpen danglok kedo kethak hemrit isomar ipenan atum pen rengdok rengni kedo dunlong pimechi aphan ar sigjit pen jingki chethan pon ajai mek padut ponsi so arlo arani kethe arni mesen pen talon pon Anparta me pu aluhi manpeng pen local MSC head singrong parpen kijutsi rat amai pi paman ponsi kadukawe pen ing samchin pen mai pachunpo Hamren pen nang kilo berta bas karong pi report Karbiang Long News Channel nang itu makam nang korolo nakar la pen ini tumpini Women's Day katalon ke project apon dolo la pen ke ini tumpini kita impon la ke dance competition tado la pen ke quiz competition tado la si pining apang ka sabo celebration apang ke chat lo la pen ke aluhi tarput kami tumpa tu kapon doktor puno la pen kapre ni marli tumpa tu la selang tumi tumokan tumis dan alam sinang kan pon tumokan Tante ke bang jiar ni anu se katalon pon dia pan ka kising pon luma next aning kan atimi muning kita me lan tu se litum kemisan dan katalon pon dia pan litum bori pon ko ini ngapang kelan lo la muning kelan tu se litum kami pon dia kupi litum karinten bori pon equal rights equal status so kelong dia pan so ka kitong puta langsung ke podi equal rights apa equal status so kelong dia pan langsung pada kemang kopini doma well right ini tu nak lo soalnya apan kami itu nak lagi ni kita cek boleh jadi itu kadu ada kita homan tipi seranang ko soalnya hidan bustani soalnya pan bank pan betul karena itu ini kan diklaim kan tu ini kan diklaim atalen kuat doan kami itu diklaim long japan si itu lang Believer Eastern Church atumpen Dolamara Area Fellowship ing deng hinia phong kechok nini aparman ningkanasek amai pi kepaman po Bangso amai kapedo ponadim laki lakha inkwada trok dua barguri Dolamara Super Dathora Matthew Believers Eastern Church alongsi bi ponlo Lapen bangso amai along ATP ke enpon laki badu aphanta putot pusit sedet nangji Bible angdeng ki enpon laki Titus kithompen hini along to tangte lang iktalapen arju ikta Kadom aprangsi Karbiang Long News Channel ke chhampe kilang ver aradam na kadom pachik lo kadom dilimen version pro aning mang temen to fan biota na kiban pivar hidup Karbiang Long News Channel pen biota na kiri pivar san thosi pinile thota meni ni ladak duar bari correspondent version pro hin pen biota na kiban pispan sinili arjapik lo ladak lakhain kora truck konsensi lo ke parlo dak dolomara area ar lo dak da dhora pias ke parlo la pu parda dhora atok nailo
ada hari riang bong pelutan tela puta thora piasa ke parlo lada ka parlo tame atok na yarong si hok pon lo tame lada ki si atok na yarong tame pini lada ki si mai ki pata pongso amai na tumi ni pithek pon lo nala bangso mai chengi dok dok lo la si kumada tum si la bangso mai bipon ma plonte Christian dharmo tum sisteme mission do piklang arak abang ke believer Eastern Church tum si pini lada bangso jamek en pon lo ingdeng hini apong kecok hong apong hini mata ingdeng hini apong kecok pini dak athra Matthew believers Eastern Church tempensi ladak chak ponlo siladak pini pencheng ponlo don armu aphai non si wang bomla la pen pota men non mai cheng poni do dak than bang atum alpason hello Wilson Singh Daithor MP la pen pota me Munus Ingti la Chikola MP la penempata me la Divin Ingti Daithor District Chairman alang tu masih jumisan la bangsa amai sek ada malam than ponpo la penempata me la President worship adam phan kiru karchu aja mek la ke Daithor District Youth Department tu masih la bangso aja mek jojetik adam phan kiru karchu giriya changchia prang alang tu mensi adam phan kero karcho aja mek pende President worship alang tu lunkan alang tu peklang pon pola parju pon pro rata pan nigi pirung angji ko sonma ana malum pe jok ana akam pe jok pasi non wang bom lang eta bena tu peklang pon pola bang so mai non do bom lang tabe alang tu monduli kon si monduli kon men si la bang so mai ke pathik ma tabe nampa tabe kon area ma tabe nampa tabe la dak dolomara area anvet ma matang te duara bokuri angkang ma matang te or kar biang long ma kachini dak chia phansi ni le reception office an le humri dampo non camera person paklang pon tha non tumai ke dui phansi sik chidang pon bomlo ngas non etum reception office an etum office long an mate album phai la pe module phai kala khalo an etum dam ponchi asena etum nanglang tu non pidi pen ke cheng pen mu kijuan ta bena phan paklang ponchi ta me pini bang etum la album phai non mat bang bomlo la pen pa ta be monduli kwan pen ma kachetong la pen pa ta be kunata ta monduli pe sibang ma la pen pa ta me area pen mala pen part me dak duar bokuri ma mate angkang pima mante la dak dolomara area met ma la ka chini je phan ni ya tu madima klongan humri dam ton man kan ni la dak reception office mate la dak mondolia phai kala khala pe labu ga phai kala kha along si deglo la selang ni phalam thesi ni chiki salman po ane tum kunat pensi ana pensi ke bang ma la pen part me mondoli kwan ma area kwan ma ala de pen chiki thampon chi ta se Hai tu lang dulu no. Sekarang bang kita dak reception dak office long klemang po dan fungsi cingki jitan tu. Approximate tum kar Bangalore nu channel pen karam pipa je lo. Lapen part ame nang le tum believers dan church dak dolomara area lo. Ni indeh ini apa ke cakap karam tame karam pipa je lo. Nang le pangkal memang tu mangga lo. Nang le tum dak labang so aja mek ideng pon lo. Mondulikan dolo dari tu nama. To prangsi nang litum aphan Karbing Long News Channel ahin aphan sami nilitum ladak reception committee ahin pen mate labang so area me ibi pen nitum tirikama me reception ahin pen sami natum haningkang sama kardom ang pajero kardom asi dang nilitum alam et ke labang so phong ni apong mane area labang so kilusip labang so me ni tum kibi pon pini phong ni apong la dak apa dora long kiterona rong alo la sila ka doka bi la dak ka chitong ni tum ke chipaet ke la monduli kripli di antara ni tum la dak dolomara area bet mana itu oh la dak dolomara irian bet ni litu dolomara area la parlo atara pong pen la monduli kripli ta chitong et non tu be apai ke long pon ateng te chitong si ke ong lo si tamin non ke bang ji tum ta wang bom lu posibir talong la sika chitong sika ong ni kona farman na dak nilitum ninia farman biponji pini la pen penap an ada ke chega mondule men thani ma oh la dak bang ke Saint Matthew Believer Church mana pada tora fellowship te adak ni tumalong apang sob aja megalong ke pachun chia phan nele tum monduli si kacirap kacitu ma matang telada kecak monduli tumsi tiri kam tumsi pador huma kecuk jun pendang lok labang so mai sek akedang ye son an
mami tum tamai la person nang kasira bundu ma kaprek atum ta Ladak jasmet bang ke nilitum amanduli tin pen same la so kachirung kachirek same dolo lapen ningimi pen nang kachirab do natum sitame pinangan do nilitum ladak amen non tok pon bom lo labang ke nalitum hanon mat kladak penang than pacin tek tedet po ningimi penang kachirab do natum same dopik lapen dak jasmet ke tiri kama tum han same churunang ji alang litum chipadok pi ke claim ke dam pen chenglok kadok awi alang litum ningimi pen ki pi ki pajir pen same boha ke chapen chenglok same anam phanche matha se atum ning chiparong pen ning aklong pen kadok wi ke claim ke dam la pen ki pi pajir same alang litum phan ning nitum hin pen same chorolo alang litum chipiduk pi Papa tukang tu magalalo. Nai tum ladak dolomore area si chepachot man polonte. Nai tum dolomore area pena kaprek angtana tum tamela persona thak kachi phapon do ma la pena part me abang somai se ka phan chip ke sa hisap mate than bang tum kachi phapon do manali. Oh la bang ke nitum la kaprek dai third district an kali tami dolomora area an si la bang so ke ame ke kibis ame dai third district pena phansa me nili tum la kadok kabila tiri kama mai tum bala area tho fellowship am mai phu tum la kadok kabila da kija tum alang li tum ki pha sitame do alang li tum sami wang bom lo nang chitong dun lo no Antene tum ladak labang somai se ka phan than bang tum nai tum akhelo pen kachi phapon do manali. oh do la so phan na bo la than bang ke la ni tum ke chu phapon na teng ke la hen lo ho dipu dai se reverend version sing lapen muno singti lapen reverend david ingti Labang somai se ka phan. la so me se ka phat ni tum bang thong ban se chu phapon Ra se churu papek lo non armu phai bang mate mundule phai bang ke bang bom lang pusi than pachini polo se pini pen mo ki judan pinap bongkuruani kang samanda tamela bangso ajai mek bertana kiribri phansi paklang poni phansi ni tum bori pon pon at banglang no lasi pinia bang ke ni tum tapon se kang ton pon lo do me thar me kurban thu Vothungaji krong pli atowar adung head samilangso block hole asai hemalong nomati congress PCC mondal level leadership training aputhak arnisi aparman chingki chethan ajai mek kibipo nomati constituency ke parlo Vothungaji ahiti krong pli atowar adung head samilangso block hole asai hemalong nomati congress PCC mondal level leadership training arnisi aparman ajai mek aputhak kibipon lake Indian Youth Congress I leadership ake hai Rahul Gandhi lapen sangpi Sonia Gandhi kejapon All Indian National Congress I UPA government upon kapang tang ponthek pameji upon pu kapin khatpon atengsi pinile thot setame ladak Vothungaji ahiti krong pli atowar adung het samilangso block hole asai hem along tame nomati PCC mondal level leadership training kibi ponpen chingki chethan chimum ajaimek theman arni niphai narkep there achiklo ningkan suri hinira ingkoira pho arni paduponlo Laso kapado ponalong kachetongdun aluhi sarpo abarim Karbi Anglo Autonomous Council EM Bida Singh Rongpi Lapen Abarim Congress I Nomati Constituency Kithorun Abarim ex EM Ashok Teron Penchenglok EM Roton Ingti Lapen EM Jogot Singh Ingti Alangli Tumpen Setame Labangso Nomati PCCI Mondal Level Leadership Training Program Aputhak Arnisi Aparman Jaime Kedeng Pon Along Alangli Tumpen Setame Chetong Dunpen RD Pidun Lapen morning asengkan ningkan suri hinira inkoira troke congress asongpen kachepa haipon vegji aphan lamthe than ponsi RD dojot alamthe than ponlo Nomati constituency congress mondal level leadership training kapadopon along EM Bida Singh Rongpi ahinpen lamthe radaphan kethan ponke non malom kahuri sai lake advantage Assam 2.0 ambani pen Karbi Anglong along biogas kasilam ponchi aphan asuri along le kepek ponchi aphan Karbi Anglong autonomous Lapen Assam government atum ambani aphan longle kipi ponchi aphan ke congress I asong atum pen ke mantune tame chedon tun thek pusi abarim ex EM Bida Singh Rongpi pen lamthe thanpo labangso ke thanpon lapen alanglitum alam thepen le ilitum angton pen arjupon iksina dong bukak pen nangkilo berta ren sing killing report Karbi Anglong News Channel Pardon
ini itu kalau kita kalau semua kita itu atau program lo jadi kalau mungkin mau kalau nanti itu itu apa yang kita harus jago so si itu untuk lagi sekian lah kemudian si Muhammad ada apa itu dah mati tunggu kita sini apa अपने वाटर स्लिप के कोई चीज़ अच्छा ठीक है तुमका मैं कुछ मैंने और में कपड़ा कोई बंदी से पोसा बार है तुमका बहुत सारे पंखी है फान तो जितने परमी कर लो तुमका अच्छा करते हैं पता है कितने मतलब तुम्हें तुम कथन चीमों में कॉलम में पहले अच्छा बीजेपी तुम्हें क्लेम के चौक से दिखते लो अच्छा तो चौक से आपको था ये तुमको क्लेम की बोल रहे तुम वो करता तुम कॉलम चीनी ना so pasti dibaca itu meeting itu lah. Pasti mana makan pulau, non hati itu lah. So itu nanti kita kan itu ke itu okey pulau. Ini meeting kan itu asam, advance asam. Jadi sekarang kalau makan ini meeting kan apa? Doan apa nak political party, atau social meeting में hang की meeting itu lah. Itu mah tak ada lah. Kita hang ada dah pulau. ये अंबानी itu han agar kita compare group itu han लोगों के पेट jalan tu itu kita baik है तो okay hello sama lo tuara kiti tu macam mana human dulu kita ham so tu mesti kita anglo pote asam ke anak kata kalau kita kita hari kerja lo bas kerja lo apa ke lima so tu dah le lo sila sama tu tante apa break hand ni kita lo kita itu asal punya meeting itu ke dulu dah lo apa ni tu maintain तो के लेकिन किसी बात करना पता नहीं लो जिन स्कूल के नाम तो लोग किसी को तो मत करो देखे किसी को करो देखे लो तो कहीं जैसे मैं तो तुम्हें क्लेम में हेलो बीजेपी तुम नॉन हेलो चेहरा हसिया जनते ला पेन हसिया जनते पहनी रस्ते के तुम काउंसिल इलेक्शन हो कार्बिल में पालो लो ला मुक्रो तो हो कोला जितने ना ले राइट तो मम्मा किलो तो के भूत बिना आपको तो तुम ada campaign atau thang pun deh. Tapi BJP सरकार atau BJP सरकार itu dah protes ni mah. Itu kalau dah protes lo, langsung dia protes tu. Itu apa lagi? Jadi BJP atau mah polisi lah sana lah ni. Dia thang tu malah itu mah ciri satu lagi dah lo. Dia Meghalaya pen ke imam bang tu non pakai kalau pakai give and take begitu. Di give and take tu dah mungkin tu belah kan pino. Kita Karbianglong mah ke 1951 ni kan. Itulah so lori pamana होता है तो मसों के तूने ईमान तो कौन है तो दिमाग समझो अच्छा तो क्या तुम क्लेम में दी लापू असम लोंगले मेघालय पे असम लोंगले बात किले बेलगा ना तो असम लोंगले कोमात कर दे लो उस मेघालय में की कोई करते तो मेघालय अपन की करते तो अब itu के प्रोटेस्ट था non बीजेपी तुम प्रोटेस्ट थे तो की पटमा बस कर दे लो उनके जर हम तो tambah दिमाग gitu के तो mereka nanti tetap bisa sedalam jepang asal hasil asal untuk kilo orang pun alam le punya BJP atau non dokter ala security hut punya alam dokter asal untuk kilo kecil hai apa tha yang si non सरकार do bomno protect rong so ditangkan ni rong so non so lagi nole rong so ini tangkap apa ni tang skin pite di sini akan gitu temen kan fotok pite security kan itu kan fotok orang malang le tapi kalau lah yang ngomong Kasi BJP तुम के क्लम में कहलो नॉन के ला तुम उपाय बेसी को प्लेन में के कोपने सरकारी कोपने रसो इसे प्रोग्राम के पकलांग की रात मंगू के दाम तो नॉन इंटरेक्शन नॉन से इंटरेक्शन ऑफ प्रोग्राम साला पे सीना जो दूसरे बसार में के दाम तंग ला निथोमा फमा ला सीएम पब्लिक इंटरेक्शन लोग नेगी सीएम सर को के ओला सैनिक स्कूल ला पेन दे ओला कोपने या पुथा से सोलर प्रोजेक्ट पुथा के नेगी तो lagi bibet ko adim non april pe nong esol mampu busitu. Ada logo ni solar ta. Solar project kita torkar lo. So solar project na solar pe kriti de ha. Tune to Gujarat ki kepa karji pe. Hum mo taki biji kepa karji Gujarat. Kita karbo lai ke.One 18,000 bidhana lo hone ke itu magade ko bodi. Hamren में हिलो दा. Non se ambani se मुगा lo putar son हिलो lo poda hum ko. Lale. Kata se interaction program lo. Kuda pa biji election ko to ketam tilo lang mati. Ikan ke mati interaction na sama asal program bide. Ab tune ke nangi puna abdi je di no sina ka abdi halam ke to kala mati lake non ke ba abdi sana hot ka thang chomti phantalo. Na chomna sana puna itna 20 pot chomti phantalo. Eklam bide thelo to motikam thagla. Asal sana alam ke nitin ko na na ke asal tumtala pula je Karbianglong BJP tum ba ka hon ke nitan ke sidolo.
Jadi semua kita cok dia pada itu mesti kita sekarang pun po kita BJP apa yang pada rakyat konsep ini kita tak boleh sekarang. अच्छा निस्वान और नाले तुम लोग बंसो अम्माई लोग के पराए को मने के निस्वान और मने ना kalau बंसलाय तुम ला मने के रंग जिला 2026 ला ML election अपन Ini semua lah, no cikgu mau sepakai itu. Jadi mana lo naik tuh kita tangge tentang lalu lah, so Muhammad kalau dah kini lah. next sama kita Sentili itu lidah setting dah. Itu jadi kawan pada dia kalau pernah ke itu modal tampil. अच्छा नाले तुम बामू तो लो नाले तुम चेसोंग लो नो चेसोंग पेन दे तो नेक्स्ट कम नंती ला सोलम पेन ना कि दोनों दे पेन तो स्टेप नाले तुम दो Sebab apa? ला सी जीबो Asibis. बायोगैस को थाक लगा Terbayar guys, punya budget punya long lagi pek lagi punya. Long sih nak kalau bang people dah punya itu sih sok lah tu. Tapi bahana doko ni tu tak protest pun pun hai tu. Sorkar pun mesti. Demokrasi pun pun. Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me